persaulian si paibau nia mangon baru kita nari pakarat tuh nih nomor sekolah baru Ay, masih bata daw. Namaragad lang ko natin. Dr. Do si bata. Atik na nungan ni Ruba, naribanan. Ay, lai semua ini ada orang na Zulu. Aku, mula na Zulu. Ay, so ano dito? Mula mangido hebeng. Untuk sekolah. Olo do sa buku. Na Zulu manuhor do pa buku. Udah pak itu dah. Jadi adong do manuhor civic. Baru manuhor PMP nih ngon. Tapi buku yang sama dong. Dengan atas rumah meh. Belebasin na do ruler. Mistar ini. Tak kasatan betong. Jadi lala nasong itu kira kuda ba. Cuman mau nasong naradak sedak song di biaya hana. Nong toto iba. Abi nong toto itu. Ngacang gitu. Ilmu di bayi kan. Alay memang nggak nama arsa gitu. Lah ona mangidu hebeng, ona mangidu hebeng. Pai iba bayin alasan. Karena masuk dia kan. Lau tu sekolah ini nanti. Magari sarta marate, sampai magari sarta nggak habis sebenarnya. Kok nama nggak kabarang nggak digeser. So tergeser dok orang di Pinangnya teh. Itu. Nau ngadungi gak bisa. Nunggu dulu pak. Jadi saru baru itu pak. Nongarungnya nggak bisa itu habis sudah pak. Alay dokter tidak. Atau nama kokok geleng di bawah. Itu dah. Ambil prinsip melak kita. Anak kokil sama radio kan ini. Ada teman mau coba. Boleh Bang Antoni. Si Antoni. Nongorongnya nggak bisa ada. oh ya baik Main. sarjana di baikku si dalianmu sehingga nutokiko mangido hebeng lautu sikola kisah ini mudo Hebeng nabi na sudah tupar edang-edanga Habis sona di boto aman dan aku salido sudenai persaulian si paibau nia mangon HP madam tu paru tangan sudena adom gabe soada arsak niro hakimada aman di papahe nampon Sopu maro hani ale amang marnida amang mo
dan hepeng napi na sudah mi sudah tu paredang edangan HP sona di botoho aman dan aku salido sudenai Uripu doamang persaulian si pai bau nia mamon HP madam tu paru tangan sudena adom gabe soada arsak nilo hakimada amang dipapahe namon sopu maro haniale amang marnida amang mo arsak nilo hakimada amang dipapahe namon sopu maro haniale amang marnida amang mo sambil beridi itu Ulah mangontrak Tala sa matong. bang alay milipid ba? Alay molo ni araw bang ni simak dulu gudu ba? Undang ako PHP di yamatay ba na marana nandiyon. Nga ngaku sarjana. Sudah sana sudah. Molo undang matong na hampir molo kita tetong hampir MA do. Hampir dope. Hampir dope. Alay lulus do. Ang pangin na mengaku sarjana nga habis. Bang Nga Begi tergadi. Begi nga mangontrak amat teh. Eh, Di lung do ba? Lungon asli.